US President Tharatan Joe Biden thlan anita US President thlan mek result chu nithum aral nuwa state din mun la riat veklo ma se Joe Biden chuan electoral vote som ni omna Pennsylvania alak le ta kawangin US President thar ani donta atling ti achian vele ama thlop tu mi puite ma a lom thu asoi ngalani Biden hian electoral vote zanga somthum pariata zani somsari pathum muto in ma a ruai mek na nen phei chuan vote zani somriat pali a muphadona kumsang ni som paruka Donald Trump vote mu zat vote zathum paruk a muphadon ni in thren khat phei chuan an nga yani swing state anti maitrin achak jok tu riat har satna state engamo zata Donald Trump ma ruai mek na chu Biden hian le pelin anin thlauna tam lo ma se asang tiela President Nilai Tramatan tin ngai na a omlo zuita ani Biden hian Pennsylvania hunrei takchunga malo ruai to Trump chu ale pela le pel satlia meilowin vote sing thum chuang setin a khu mani an hoilam hria thar takni thin US President ni tura chak angai thin na Georgia Arizona le Nevada tepo Biden hian ma ruai vek to in a chak ngei don ti a chian ngam to a thil mak top khok thlengin lo chak lo palta poni se result pumpui atidang lamphak to don chuang lo ani Biden hian electoral vote som pakhat omna Nevada po Trump le pelin vote sing ni sang ni zaruk somnga pasari chuangin ma a ruai to a vote sing thumvel bak chiar tur aum to lo ama atrama makroina Georgia postal ballot chiar ani nuwa Biden ajetra a vote sang sari chuangin Trump ale pel vote la za som kwa pakwa chiar ani to bokani electoral vote som paruk omna Georgia hi Republican state ti hial khopa Republican in antane yani a kumsang khajako som kwa pani nulama Republican anla chak chara kumina ero thil ain herdang lama Democrat an chak don ta ani kumin president thlan hi kumza som ni chunga vote lak that ber tum ni in vote nei za zela somruk paruk point pakwa zetin vote an thlak ani vote la chiar zo lo ma se andin mun achian to awangin Joe Biden a hlim mel mu tur aum to a in ring tok takin ne na an chan thu soingam to in ama thlop tu te chu an chak lomin an phusuau suau to ani an marhuaina chair tel lovin officiality chian china Biden hian electoral vote zani somsari pathum a muto a tling tura mamo zat vote zani somsari chu vote thumin apel to US President Nilai Trump hian tundin muna electoral vote zani sompali muto in vote somnga paruk zet mu bel alama mo a hetiang zat vote mu tur hi a om to lowani Biden chuan he inti siam na hian ne na kan changnge don atiang nge in ne na achanga ma se atong film khurhle kan in be ani theye mel ma ero kan nilo American vek kan ni ti in ama tran tu mitam tak Wilmington a pungkhom te ma thu asoya abula hian Vice President ni mei turangai Indian thisen kai California Senator Kamala Harris ombokani voin chot nulama athu soi hi atira ruwa mandan chuan Biden hi ne na achan thu puang tura ti ani a ama ero chu vote chiar chung arei tak em awangin achak don ti chiang to ma se vote chiar zo alani lo awangin an chak tur thu chau asoi tari ani pathian nia thu cha soi turin a in buat soi mek vote chiar achak lo chan hi hrileng mek awanga postal ballot athlen tlai wang ni in an soi kumsom sari parian mi Biden hian kumsang khajako somriat pariat le sang ni pariat khan White House lo tumin alo be to a hlo chambe ve avoi thum be na hlo tlin na achangta a pachak nilo ma se patei rei pe mi ani awangin Barack Obama nuaya kumriat chung Vice President lo ni to hian White House alo don ani November ni riat pathian ni hian President ani thu puan ani dona tho tran ni atangin atho pui turte athlang fel tranang Biden hi US President somli paruk na tur ani ngei dona alan to nu khan Secret Service te po in uluk le zualin aven him na anthoka aveng tu po aletin anlo ti pungto Federal Aviation Administration po in aum na mun Wilmington na achen na chungzona thlo anlo khap to bokani Biden a campaign team te chu White House lo turin anin buat sei meka House Speaker Nancy Pelosi chuan Pennsylvania result riat ani ma dei hian Biden hi US President elect atito nge ani hetiang hi thil omdan ani to nuwa po Trump chuan akhing pui hi chak zoka alapom theilowa voin khan tuitara Joe Biden hian diklo takin president office alu angai lowang hei hi thu chiang ani dan manga in be na chu athleng ngei done ati cheu mai ani nakum January ni som ni khi official president anlak lu hun tur ani chawa wangin akara thil tam tak alat la jep thei ome
Trump hian news conference top lama Pennsylvania, Georgia, Michigan le Wisconsin state ta vote ti chingpen anga asoilain rampum huap TV channel lian ABC News, NBC News le MSNBC News se chuan live athu soyan pek chu amek chu Trump athu soi hi fin fi ana lowani ti in anti top sak dei CNN chuan live pek chu ti top chuang lovin atnuaya Trump ma thu soi lai hian fin fi ana si lowin atong ve phong ti anjiak CNN palai pakhat phei chuan adeu so zui ramani kumsang kha zariat somkwa paruk de atang to khan US president thlanna achak jok te hian achak lo jok an niti pomin achak jok te anlom pui zia tuntruma ero avoi khatnan achak lo jokin achak jok alom pui theidon lo ni inalang media rang chuan Trump hi White House chunga thinrim takin ang phiar ni inan soya atho pui de chu ama pui thatok lo le TV le kholaya atana campaign mu mal lova achu ani President Trump le ama thlop tu te hian vote thak dan le chiar dana thil dik lo aum nge ni aria in dan mangin an beile don ti an soya afapa Eric Trump chuan bek chunga balot somriat vel an charni asoi chu mipui mu atan alo hal to nge ani train khatero chuan heng balot an hal tak te hi atak nilovin alem mei ni in an soi thung Eric hian athil hal live video hi Twitter atar langa karlova mi noi khat chuangin an share man Mase Twitter chuan account hi an suspend sakta deya YouTube lama tar lang le in an delete sakta empty kan thra thei tari lo US state ranga vote here hi amuang le amuan zual na mun aombok nimin pi khan Georgia Secretary of State Brett Raffensperger Spencer chuan an state a hian ballot chair mabak sing kwa chau aom to thule an ma ni chonulama chuan an zo mei tur thu asoya mase tun thlengin an la chair zo lo Nevada vote chair amuang zuala a chair tulam chuan ti sual an lawa wangin an chair muang ni in an soi ve thungani mase Trump Paul Republican Party an lom lo an state chunga om to lo mi sing khat chuangin an state chunga vote an thak ni asoin thu boi thelu an tum ve mek state enge mozata mithi to te nen lamin postal ballot mangin vote an thak ni asoya oma Biden a tran tu te chuan an phana sa hle thung Trump campaign team chuan ko ta in khinna bo zuya ngai ven zui turin David Boss an ruat ngala ani hi kumsang ni som paruk khan Trump campaign deputy manager ania kumsang ni atangin conservative advocate group chairman ni in Trump an kota vote ti chingpen a omtia Biden akhinna legal team ho tu aniang Trump campaign general counsel Matt Morgan chuan he in thlanna hi ala top mai love Biden a ham thatna na thil an lo seilok te hi final result ani thailo Georgia, Pennsylvania le Nevada state te chuan vote khoi chingpen tam tak a omani Georgia chuan vote an chiar non dona dikta ka chui ani chuan Trump chu ne tu ani angti karing Biden chuan heng state te hian ne tu ni a in beiseya ma se atopa chuan President Trump atling le thawang alati Republican Party ho tu te zinga po ngai dan asai sa a then khat chuan President Trump an vote ti chingpen a omanga asoi fo chu thalo ti in a fin fi na mu mal a omlo America ram zalen na atana thil thalo le lo omani antia a thenero in Trump hitanin indona chu ala zo lawani anti vebok Republican mi le sa House member Mo Brooks chuan President thlanna vote ruk then ania Congress member te chuan Constitution noya Donald Trump hi President an lapuang zel turani US Code Section 7 angin November ni thum hi in thlanni ania chumini a result ang chuan kalpui turani atnu de yapuan tur anilo ati vebok Republican Senator Lindsey Graham chuan Trump an court lama in khinna akalpui zel theinan US dollar nuai nga athoa dan ang takin vote share ni ro se ati state trend cut swing state antia de chuan Trump athop tu te pungkho min vote share chol san turin antia sipai thuama in thuamin silai thachi nen ante suau suau mayani vote share na bullok loka kalin boina chuak theireng ani bok Pennsylvania khopui Philadelphia hamar car chunga rifle pai boina siam tumni a riat mi pani chu police in anmana Raleigh North Carolina a po khopui chunga indo tur anga ral thuam fam kim ne na in thuam ante suau suau bokani UK chanchin bular Daily Mail chuan tumdang zong ain silai zuar tu ten silai an thral na sa a silai dor arok hiai huai maya March atanga July thla in kara ringot ahma a an thral thin aya tamdei za somkwa pariat zet an thralani ti soin hei hi US in thlanna a boina achu an rinwang ni inan soi thren khat phei chuan tual chung boina na satak achuak theidon ni inan ngai hialani
November ni som ni pathum hian state zong in final result an puanga December ni riata buaina omte chin felvek tur ni in December ni som palia electoral college voter ten president thlangin annem ngetang nakum January ni som nia president harhi official in laklu ani don chawani tuntrum US president thlanchu achian dan achiang lo ani ri bermeye tunga US president har tur chu kumsom sari parian mi Biden hi aming pumchu Joseph Robinette Biden Jr. ni in kumsang ni pakua atanga sang ni som pasari chung khan Obama nuaya US Vice President alo ni to thina kumsang khazakwa som sari pathuma atanga sang ni pakua thleng khan senator ani to politics sami fei ani University of Delaware chuak ni in Syracuse University atangin kumsang khazakwa som ruk pariat khan law degree anaya kumsang khazakwa som sari khan Delaware atangin senator atan thlantlin ania America senator nau pangzual jinga parukna ani kumsang khazakwa som kwa pakhata Gulf War du lo tu jinga mi khani in Europe ko chaklama neto huang zauzel du tu ani thung Joe Biden hi US le Pakistan in karama na sataka lo la to tu US le Pakistan in trian that nakonga mipoimo tak alo ni to thina Pakistan chuan kumsang ni pariat khan Pakistan rama civil mi te choi moina sang ber to tu Hilal i Pakistan chu Joe Biden hena hian anlo hlan to nge ani hello manan hlansan hi Pakistan in US atanga tran puina US dollar billion khatle achan vezet andon theina a sulsutu ani wangani kumsang khazako somriat pariat dei to khan Democratic presidential candidate ni tumin alo be to a hlo champhot kumsang ni pariat khan tumnon le in a hlo chamle a voi thumna a hlo tlingta michak tak ni in alang lova patei rei pe tak ani ti ero achiang